Abanyarwanda benshi mwibazaga ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante, mukibaza ukuntu umuntu yari ari mu cyiciro cya kabiri akisanga mu cyiciro cya kane, ugasanga umuntu yishyuraga 3,000, ugasanga umuntu noneho sisitemu yasohotse ari kuvuga yuko azishyura 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda, yarishyuraga 3,000, nabwo kuyabona yiyushye akuya ugasanga ngo azishyura 20,000. Igisubizo cy'abanyarwanda ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yari iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, asaba abashinzwe ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza yuko ibyiciro byasubizwa uko byari bimeze, kubera ko Perezida yari amaze igihe kinini cyane abona amakuru ku nkoranyambaga abaturage bavuga ko bagiye kuzapfira mu rugo, bagiye kuzarembera mu rugo kubera amafaranga yo kwivuza yiyongereye ndetse n'ibyiciro bikiyongera. Bityo rero ibi ngibi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabishyizeho umukono, avuga yuko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ari yayandi. Yongera anavuga yuko ibyiciro bigomba gusubizwa uko byari bimeze. Niba umuntu yatangaga 3,000 ukamushyira ku 20,000, ubundi amafaranga urumva uzayakura he? Mu kwezi kwa karindwi nibwo mituweli zitangira gutangwa, bivuze ngo none ahangaha wemereye kujya gukosoza icyiciro cyawe. Warisanze mu cyiciro cya kane, wabaga mu cyiciro cya mbere cya kabiri, wemeye kujya kubikosoza vuba na bwaga kugira ngo igihe cyo kwishyura mituweli nikigera utazarya indimi nyaboneka. Ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante noneho byongerewe agaciro, ubwo mituweli do sante muzajya mubona imiti ku gihe kandi mukabona ya miti mutafatiraga kuri mituweli, iyi miti igiye kuzajya iboneka mu ifatire kuri mituweli. Rero impamvu mituweli yongerewe agaciro nuko ari imiti nayo yongerewe kuri mituweli. Bivuze ngo mituweli ubu ngubu ntabwo uzongera kujya kwivuza ngo ugiye kwaka ngo baguhereje ngo urupapuro ngo ugiye kugura imiti hanze. Imiti uzajya uyibonera aho ngaho. Dr Nsanzimana Sabe nibyo yabwiraga abandi baganga, avuga yuko azigiye kuzajya atanga amafaranga mbere y'igihe kugira ngo abantu bafite amavuriro bagure sitoke y'imiti ibe iri aho ngaho, kugira ngo bajye bahereza abarwayi imiti batiriwe babahereza agapapuro ngo bajye kuyigura hanze. Bityo rero ibingibi bizongera abantu kwivuza cyangwa bizatuma abantu kwivuza byoroha cyane. Niyo mpamvu mituweli yongerewe agaciro kandi ikindi n'ibyiciro bigahinduka, ariko ibyiciro byo bigomba gusubizwa uko byari bimeze, kuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabisabye ababishinzwe ko babisubiza uko byari bimeze. Ntabwo nabo batinze kubisubiza uko byari bimeze nyaboneka. Magingo ngaya nawe ku giti cyawe wemeye kujya guhinduza icyiciro cyawe, nimba byaragenze nabi icyiciro cyawe kikimuka kikajya mu cya kane, wari uri mu cya kabiri cyangwa mu cya gatatu, wemereye kino cyiciro cyawe kujya kugisubiza mu cya kabiri vuba na bwangu kugira ngo uzagere igihe cyo gutanga mituweli do sante nyaboneka. Igihe kizagere rwose waratanze mituweli kugira ngo utazarembera mu rugo. Bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko buri munyarwanda wese agomba kuba ari ameze neza, yivuza 100% nta kibazo cy'umubiri afite. Nguko rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu byavugiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri harimo n'icy'umutekano w'u Rwanda, ndetse yavuga yuko ibibazo byabo na leta ya Kongo avuga yuko ikibazo cyabo cyatangiye kera kandi kugeza amagingo anga ikibazo cyabo ntabwo kizigera gikemuka gutya. Rero bityo rero ibijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse avuga yuko ibingibi nta kintu byinshi ari bubivuga, ahubwo harakomeza kukaza umutekano ku mipaka ihana imbibi na Kongo kugira ngo umutekano w'u Rwanda ukomeze ari wose. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aza kugaruka ku bijyanye n'iyurira ry'ibiciro hano mu gihugu cy'u Rwanda, yemeza yuko hagiye kujyaho TVA kugira ngo ibiciro bigabanuke ku isoko, hajyeho umwunganire ya leta kugira ngo ibiciro bigabanuke ku isoko, kuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabikoze. Ahandi bavuga ko bikomoka kuri peteroli byuriye, bavuga yuko litiro ya esasi igeze ku mafaranga 4,000, hano mu Rwanda iracyari ku 3,000. Bamwe bavuga yuko rero impamvu itigeze yongera kurira nuko hashyizweho nkunganire ya leta, ndetse bivuga yuko ibikomoka kuri peteroli bitongeye guhendaho, kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko bizageraho bikanagabanuka bitewe nuko esase ni bimwe mu bituma ubukungu bw'igihugu bubasha kugabanuka, bitewe nuko imisoro iba yabaye myinshi, ndetse bakavuga yuko bino rimwe na rimwe bijya bituma igihugu gihura n'igihombo gikomeye cyane. Bityo bafite stock idahagije mu Rwanda,
barahomba. Niyo mpamvu rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko sitoke zigomba kuba ari nyinshi, esase ikaba iri mu Rwanda igahenda ariko ihari, uzi ikintu guhenda ariko nta gihari, ariko iyo gihenze gihari nta kibazo, ibyo biba bifite ireme. Kandi ikindi perezida w'u Rwanda Paul Kagame agaruka ku bijyanye n'icyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'abaturanyi cyitwa hanta virus. Iyi hanta virus rero ifata mu buryo budasanzwe. Iki cyorezo ni kibi cyane kuko nk'iyo gigufashe ubugabo bwawe bugenda ubwumva, bityo rero nawe nubona ubugabo bwawe buri kugenda ubwumva uzaba wanduye kino cyorezo cya hanta virus. Ariko iki cyorezo ntabwo kiragera mu Rwanda, niyo mpamvu imipaka nka Rubavu, Bukavu, Goma, iyi mipaka yari yafunzwe kubera kino cyorezo cyari kiri mu gihugu cy'abaturanyi. Ariko imipaka magingo aya ngaya imipaka yarafunguwe, ariko hashyirwaho amabwiriza n'amategeko mashyashya yo kuzajya abinjiramo hano bakoresha uburyo ki bazajya binjira, hashyizweho amategeko mashya n'amabwiriza mashyashya. Abanyarwanda mukore ingendo ziri ngombwa mujya mu bihugu by'amahanga. Bityo rero M23 niyo iyoboye iyi mipaka Goma na Bukavu, M23 niyo iyifite gutya mu maboko yayo. Bityo rero M23 ivuga yuko mu gihugu cya Kongo hari icyorezo ariko kitarasatira ku mipaka, bityo rero abanyarwanda bajya bakomeza bakaza bakihahira. Bityo M23 koko ariyo ifite iyi mipaka niyo igomba kunegosiya n'abambuka, bivuze ngo rero iyo abantu baje guhahira muri Kongo niyo inegosiya ndetse bakanasora kugira ngo ibicuruzwa byabo babyinjize cyangwa babisohore. Ngayo nguko rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashoje ibyemezo by'inama y'abaminisitiri avuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda twese tuye mu gihugu cy'u Rwanda turi umwe kandi tugomba gukorera hamwe kugira ngo tugire icyo tugeraho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda avuga yuko buri munyarwanda cyangwa buri rubyiruko rwose rushaka kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda imiryango iruguruye. Ushaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, ushaka gukorera igihugu cy'u Rwanda, ushaka kurinda umutekano w'u Rwanda, imiryango iba yuguruye mu ngabo z'u Rwanda, yemeye kwinjira. Ariko icyitonderwa bisaba umuntu niba utarakatirwa amezi 6, umuntu uri muzima nta ndwara n'imwe afite mu mubiri, afite ibyangombwa byose byuzuye, nibura yarize amashuri yisumbuye, ndavuga segonderi, nibura afite torokomi amashuri 3 ya torokomi niyo yaba afite mu wa 6 nta kibazo, ubundi araza akinjira mu ngabo z'u Rwanda. Bityo rero perezida Paul Kagame yavuze ko mu ngabo z'u Rwanda nta mabwiriza nta n'amategeko abaho, ariko amategeko abaho aragira gutya: gukunda umurimo, gukunda igihugu, gukorera u Rwanda, kumva amabwiriza, guhabwa itegeko ukarikurikiza. Amabwiriza yo kuvuga rero ngo umuntu ni mugufi mu gisirikare cy'u Rwanda ubu ngubu byavuye, waba uri mugufi waba uri muremure wemeye kujya mu gisirikare cy'u Rwanda nawe ukahangana n'ibyihebe mu gihe byatatse u Rwanda. U Rwanda rusobanura uburyo ki ingabo z'u Rwanda zikomeye, ndetse bakavuga yuko ingabo z'u Rwanda iyo zivuye hano zigiye gukubita zitahana intsinzi. Reba nk'ingabo zoherejwe Cabo Delgado ni mu gihugu cya Mozambique, zaje zifite intsinzi, zahatsinze. Bivuze ngo rero u Rwanda nicyo gihugu cya mbere kigira abasirikare bakomeye, abasirikare bafite imbaraga. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, nyaboneka ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi tugenda dukora umunsi ku munsi. Thank you so much warakoze gukora subscribe, turagushimira. Imana ikurinde. Hari kidasamura hano mu mujyi wa Kigali.